رادیویا هندکلی رندک. روش باش، سلام علیکم، مرحبا، چه حالا؟ حالینی ریکا لیسر کندال انجی خوشحاله، زانم خوشحاله. نوروزا و پیروز بو هلدانا تپتوز گشتنا دوز تشتی هری گرینگ دی سجاد کم نبهورانا ولمالا امر فرانا امروشنا هم کسر بیانا میدانانا نوروزانا تشتکی پر گرینگ گرمگور راستا جیم نرمه لی درش روش گرمه جهوالو هگرو خوشکو برای خور بیجم جبر مسئله که دهکت روژه شروفه و باکروفه و ددق دیو مندیو تنهق و از حق دقاومه نوروزه که تایبت دا ایرو ازی تایبت بحثی به نوروزه بکم او جی نوروزا کدریه نوروزا ارمیه یجبو گنو جی گوتا شروفه بردوامم بنم کده سنن کده یا منه یا تایا بجی کردستان بجی آذربایجان یا شاسن کردستان او گوتا دادا قدیه بردوامه البته نجبر احباب چاوشی و دوستاتی و واسطه و نیزیکاتی که از بخوش ارمیه معزی بس کم نه از هنک فکتا و گوتنا بدم که چما مثلا ارمیه او سال دنگ ودا گم تقاندن شقاندن دنگ ودا چما او مثلا چه بویا کان بیجا چیروک نکدریجا چیروکا اوابوکو روژا 19 ماه آداری بری 10-11 روژا ارمیه به ازنا فرمیان دولت نوروز هات پیروز کرن جارایی که کتا گینیسا کرداک و اوقاس کرد ارمیه باجر ها ندر دورا بین 8 هنک بین 120,000 کس لوی جویان جلو برگین کردی سترانگوتن آخفتن چند آخو هنر آخو پیشکش کرن بی سر ایشی و میشی و تشتمشتی ولو دویدا آلاین دولتا ایرانی هاتبون هلدان با آوایا کی فرمی ازنج طهرانی هاتبو گرتن و نری شارداریا با جیرجی تیدا باشتار یعنی پر بفرمی آرام و خوشلی چند کسان زانم ام کینا ام کردن ام گوتن خوام کردن خوام نه یعنی تشتک دنه کردن نورمالا چند کساجی زاروک ماروک دوسی قیزگا کچکا کنجی کل خو کربن کردی آلای فرمی باشور کردستانی و یه باشکی زور کردستانی لخو کربن سر کنجی وان بو یعنی بچوک اندی زرت المسقال اوا لخوا کربون بو قیامت مثلا کم ازن کرنو اویان بویانوش خوش کبرای خورا بیجم یعنی وکو گوته دود الخاص هاتبون همه بیجن نیسکه 805 میلیون تومن یعنی تقریبا نیسکه 810,000 دلار خرجاوی همو نوروزی بویا همو ولو بجدل هاتبون اوجیک پرانی کی بون باجیر ارمیه حوالو گرین هیجان بیجن 300,000 حاشیه نشینه حاشیه نشین یعنی کسین کو فقیرن کم در هاتن یعنی در دور باجر جین یعنی منطقه یا حرم جین گرکن فقیر نشینن و بیکارن خواندن که ما زحمتی امکان دولت نادید کار نادوانا بیجن 200,000 کسانه 108 کردن یعنی 250,000 کسی وان کردن کل وان منطقه دادشین پرانی آوانجی کل نوروزی دا بشتر بون او کسا نبون مگو یعنی پشتی هنگی چه قومی 25 آداری یعنی پشتی نیزیک هفته که 6-7 روژا 8 روژا بهاری کاریا طهران دولتا پارالیلا ارمیه
چما بێژم پارالێل ینی ڕاستە دەوڵەتە ناوەندی هەیە لێ دەولەتێکی تورکێن ئازەریژی لە ئورمیە پارالێل هەیەک و هەر تش دەستێوانە دژە حاکم و مەسەلێ ئەمنیەتی گوێمەلک و نظام و قەزا و قەدەر و سەرۆکێن دایرێن مەزن و والی و فەرماندار و ئوستان هەموو هەما تو بێژە تورکێ ئازەرینە ڕاستە یەک دو پارلەمانتەری ساڵاوژی بەسەد دەرد و بەلایە کەتن پارلەمانی بەسەر فیلتەر ئەوانە لێوانژی دەسەڵاتێکی ئەو قاس نینە هەبەژی هەنێک فۆرمالیتەیە چی بوو ئەبارکاریە وانە بە بودجەیان شارەداری و بەشەکژیان بەشە ئیمامێ جمعە و ئەمێن و نەرێ ئیمام خامنێئی ئەو بودجەنیسکیت بێژن 45 ملیارد تومەن ینی بەینا 45-50 دلار لێ خەرجکردن خەلکینانە مەیدانێکی شۆماغی سپی داستە دەستێوان عەلە ئەساس ئەوە مەراسمە دینی و تشتمشتێ ولو لێ دڤان مەراسمەدا هەڵا و ئەمێ کووردا بکوژن و ئەمێ ئورمیێ گۆڵا ئورمێ بخوناوان تەژە بکەن و تۆپراختەن پارۆڵمازدا ئاخێدا هەنگ نەهۆ بەشن هەنگ مێوانن هەرن خێر هاتن خێر بچن نەسەر شاوانن مێوانژی چت بێژن 1975 ساڵە بەری نەهەیە و کوردێن باشوور شۆڕش هایلۆلێ هات بووە ئیرانێ ئەوە کوردێن باشوور نییە ئیراقێ نەمانە لێ دەرێ ئەها درەڤین دڕیا 1001 سەنەد و دەلیل و تشتێ ولو هەیە 109.99% 199.99% هەموو کوردێن باشوور وەگەڕیان حاڵ و ڕەوشاوان باش بە ئەوێ لێ دەرێ ببینن چ بکەن ئەم ژ خۆ بن دەست و بەکو گوتێ مزاعەف و ڕێزا سێ و چار و تشتادان ئەو ژ فەقیرە هاتبانە کەتبانە ڕێزە چارێ پێنجی کەس نەمە هەموو وەگەڕیان مەگە یەکێک زەوجی بە مازەوجی بە نەیسە ئەو سلۆگانی وان ji bo çi bû ji bo ku hem îran hem jî bi taybet Tirkiyên Azerbaycan hela tiştekê ji vera bêjin berî 30 sal 40 sala ku devrana zarokatiya yete zarokatiya me gere 5-6 sal berînû tiştek henî te gotiba azeriyekê tu Tirkiye eciz dibû yani pê nexweş bû dixwaze azerî me lêwan 30 salê daviyê Azerbaycan Baku Tirkiye û MHP û Erdogan ku hatin serkar û propaganda û bi milyona dolar û televîzyon vekirin û hansene budce û propaganda û evane velê kirin ku niho tu bêjî yekî azeriyê Azerbaycan çit şerqî çi xerbî ya tewrêz Urmiyê aciz dibe bêje em Tirkin em ne azerî ne ew em tibî yani بدن وان وقتی بجم نه آذرینه هم ترکن تمام که خود شوا ددن آسکرین گرم روز ریزی جیرا او اک بکلی از بو تاریخ دی بجم بری او نو صابو بری تمام مزورو که اندک شرمرد کرون او شیعی بون او سنی بون لی او مثلا نتوا پرستی و باز کرد و موز کرد او تشتانه نبون نهو کتن استودیو من فوتبالی توریزی مشهور آلای ترکیه آلای آذربایجان باکو الاستودیوم سپۆرادا سلۆگان و نظام چ تشت و قیامەت و هەڵا ئەو دەبن سەرێ ئازەربایجان باکو و تورکیەدا کو ئەو قەسرابوونە سەر پێ تشتێکیش ڤەرە پێشم گورەکی ڕاوە و شروڤێ ئینسانی شارەزا دوێ مژارێدا دبێژن هەما پەیوەندیە دەولەتێ و ئازەریە Türkiye'nin Azerbaycan'ı eğer tu numreki bide be daha dehdidine da yani avkas peyvendiya van pavranezike devlet navandi ya İran'ı digel Türkiye'nin Azerbaycan'a İran'ı harvasa peyvendiya ilişkiyen Türkiye o Baku digel Azeri و Türkiye'nin İran'ı disa jiddaha da avqas neziken yani Azerik mina nacoket xodgayet xokel her do aliya yani
aynen ortaya girtine vî alî jî lê pêwendiya Kurdên Oromiyê Welatê Azerbaycan re bir diger dewletê ji daha mumkin e yêk bedbêjin nage ji yêk jî carna çima ji bo ku ew dewleta paralêla hindek tiştê wan apartheid hemû tişt destê wan daye belediye ku ciyekî sivîl ne askerî û meskerî û mihakeme û qazî û dadga û tişt miştê wiloya سەدی نۆت و هەفت کەسێک ku li vê kar dikin Tirkiyeyên Oromiyê ne Azerî ne 3% بۆ Kurda yanî 3500 kes Kurd vê de kar dikin yan ji ve re bêjim mesele tu herin lê heps û zîndanên Oromiyê dîsan sedî nôt û neh girtiyên siyasî û problêm û kuştin û dardakirin Kurdin Tirkiye vê derê ne yê qirarê didin Tirkiye vê derê ne yê gulebaran dikin yê vê yanî ew hikûmeta paralêla hey ev e girift çi ye girift hem dewleta navendî hem jî dewleta paralêla Turkan Oromiyê bêjin Kurdê baş ev e ku li gund be ew sinûrê 550 kilometr به درێژیا 550 کیلومتر ji ku bigire heta şino evane hûn tinêl vê derê bin nehêne bajêra xwendekar nebin em axa hûn reyet oqa selamet hal bû ku bi hezaran profesor doktor xwendekar tişt mişt bajêr da çêbûne ne dewrana berê ye sanê wan vekirîne heta ji partê siyasî zêdetir çûyne pêş dizanin şarezana siyasetê dizanin tiştê dî hene ew wan eciz dike ev yêk dû divarê psîkologî min bixwe yanî ben yaşamışım min ez vê jiya me midîtiye tu biçî wî serê Îranê heçî ciyê ku tu diçî gel ku tu dibêjî ez Oromiyê te dî gotin tu Azerî Türk misin Tork hestî ew jî barê psîkologî Kurdê Oromiyê pir eciz dike ew jî teqiyaye nûke pê hesiyane hemû Îran pê hesiyane heta hinek ciyê Kurdistanê jî ji îlam û kirmaşa û sine û evan ne jî gelek kar nedizanî ku Oromiyê da Kurd hene yanî ew jî teqiya ji ber vê hikûmeta paralêl eciz bûye diqehire dibêje ve gol teqand ew tişt ve şartî bû sikûriyet bû güvenlik emniyetî û tiştê wilo bû çiwa veqet pê xesandin ku li Oromiyê Kurd hene kesê nedizanî ji ber vê ecizin 80,000 hatiye deng vedaya ecizbûna van ev e devlet jî ji çi niharkariya van dike bêje temam li sinûr bin ege kêşekî me û Tirkiye çêbû hûn bibin goştê kebab orta me da bikevne orta nehlû bizmara vî alî nehên bajêr bila ji Tirkiyeyên Azerî re be hûn tinê sinûr bin ha ew sinûrê ku me goya çend kîlometr çi qas ku dirêjtirîn cîranê Îranê divarê sinûrê dirêj da Türkiye û Îranê ku hemû jî Kurdin 550 kilometr 100 kilometr 50 kilometr 30 kilometr jî kûratî bigire heta bajêr hemû bajêro ku gund û tiştê Kurdan el vê dirkî ev e ew mesele bû baesa vê hindê ku ew tişt teqiya ecizbûna van ew bû ku derkedin biçûn bax û mumbax û tiştê wilo hegene Kurd hemêşe dibêjin Kurd mafê vek hevbûnê bi hev re jiyan em nahevdane em xuşk û biran e em hevalin mafê demokratîk çi bo te û qas bo min jî empatî bo te bo min jî lê hûn qebûl nakin hûn hem dewleta navendî hem yan paralêla pîşkê bêhna apartheid li Oromiyê dewleta paralêla Tirkiyeyên Azerî bêjin ne gundî bin reyet bin çolê bin tinê sinûr biparêzin nehên bajêr çavê xwe bigirin eslî meseleke ev e ew tiştê me gotim vehûnandiye bi şe'r û me're jî beşekî ez ê ji we re bixwînim çima Newroza Oromiyê ew qasî me giring diye çi qewmî li vê derê cihê ji Newrozên berê
تشتیم و شرطی پرن بو گوتنه گرمو گرن طاف در کجبن افرا حوالی خوه برا دربو برینا کفنار کیمو گمار هات خار تویا هر ست سالا کربو کین انکار والا کتبو بینا نعلو بزمارا هر دو آلیا لید دا بغارا لی ایرو نعل شکاندن بزمار لهوا فراندن چه قومی کابیجا گوتنه نکدریجا 19 ماه آداری 2025 بهاری جاره یکیل دیروکیل باجه نل هاوردور کی 8 حیا 100,000 دین نوروز یکم جار هبون اخو نشاد دن دبین لورا امجی هن هبون اخو نشاد دن دبین لورا امجی هن بچان کلتور جه رنگ دقیرینین آواز و دنگ با آواکی آشتیانه پیروز دکه نوروزانه هفته که پشتی هنگی چه قومی بوی رنگی دولت پارالیل ورا یا آذری یا هما پرا دولت پارالیل ورا یا آذری یا هماش پرا بسرکیشیا پارلمنتری بری روش حال خویایا بری بسرکیشیا پارلمنتری روش حال خویای بری دگل نونری امام به تواهیا هیزو تام به پشتیوانیا تهرانی او در کوتن میدانی ده دستان دا در چماخ به هر سکین اوف و آخ سلوگانیم بوز کرتا هاتن گوتن دش کردا امی خونه برجینن گولا ارمیه بشلقینن او جی خونا کردا هلا هلا لوردا ورا نکردستانا کرد لورا میوانا تاریخ دیروک یالانا یا نویساندی یا بانا دنگ خود در نخینن خوف شیرم بخابینن کسی نتزانی الارمیه لواندرا کردجیه و تف ایران بی حساند اشکربو تور تقاند دروی ما درکت هوله ما برید گود کردین چوله کرده باش کرده جودکارا لگنده بمینه نهین شارا شمارا ببن رعیاند پاله پوشی چه درکد هون نشری که دست حلاته پارا مهیز و خلاته کرداش گوتن یه مسن پسره تا مشدی حسن کرد نکردن برینا وایا کرد هر درینا خاندن زانین هوشیاریش گنده حیا شهری خبات و کده ددن وایا هنه لورن گل بخوازی براتی تابی هلا خواهیدی گل بخوازی براتی تابی هلا خواهیدی یاش مرا هرد که قازانجا نیو نیو پینجا پینجا یاش مرا هرد که قازانجا نیو نیو پینجا پینجا با آوکی دموکراتیک نگیزلی ویزلی و چیک ویر الینه بدم دست اما جدن راستی نقست هنگی امی تفهو بیجن گوتنی ولو داریجن هم یا شاسن کردستان همشی بجی آذربایجان بله رادیو رادیو جوارنا ها دی سرات گهینم نجبر احباب تشاوشی توبه استغفر الله یانجی تشتکلو کو از ارمیه ما نه شبوکو جارایی کی تقاند هنده تشتا اشکرا بو بتایبت بو کردین ارمیه کو همیشت گوتن هنگ تنه نده باجیر دا دیروکا کفنار انکار دکرن ویگاوی انکار دکرن وکو گوتن درکتن میدان خویابی کل وی درکیجی چانا کردن هرچی قاسی
خود باجیر ارمیه بر دولت پاراللو یا ناوندی کارتش دسته واندایا نیشانک سمبولک ناوندکی چاندی ناوندک زمان وکن تشتکی سمبول کردا تو نه ناوی جاده نه ولو خویادی که کود و باجیر دا کرد دجین لی تشتیوان ناهیلکو دیار با خویا با اوانا لگندا بن پالا بن اماغا بن رعیت اول روشا وی دریاج بر ویگی که مگو کتاگینیسا کردا نوروزا ارمیه مالا و آوا کوا گداریا مکر رادیویا هندکلی رندک